Ya, e whaatalo whātu le vanga o le whiawhi sa moe lau whaafonga baua I le toe whaupoponga le nei o le tātou porokalame o le BluTV Sports Talanoa. Lungo le tautua mla udanga lau BluTV a basi foi ia ole ngā luenga so whaatasi ba le tātou NUS TV Channel 8 I le nei vanga fo le whiawhi. Maloa fua I lau Manu Samoa ia I lau whaatotoi le nei vanga fo le whiawhi a basi fo lau mai moanga. Ia fia fo ia toe amatalia le au nanga tautua upuala fo I tātou tala toto o Talanoa sa tauto mai le unga fo o le nei vaiaso. Ia o te fia fo whailo atu o le ua antoa tino le tama e pei o le tala ia vatau sili na moi leana le manto au waa se tolu ia ma le fionga I le presidente o le tātou tamatuai le Manu Samoa Toleafoa ane te le Aiolupotea. Ia ma le fionga ia Aumua to o vaenga po le vitalainga ia mano. Ia o le tamana siampini lana au I le whai unga o le lawe ua uma fo le mana I o nā mea. Ia o folo wham whaataro whatu. Ia o amero fionga le presidente. Ia o te seka Talanoa fo Samoa I whafonga anga ni se fo I panga masani o tatu pokalame sports Talanoa. I fo I esa lulu pa mahalua tu lava I ngā ruenga fo I o le mai lava la mtanga o le aso anei nasi o manitei ia whaftai nisi fo I o maangava o fo I atu I ai ia vi ia la lofa malanga leo le ato o atu fo I Aumua Ei ia maro le tawata ia whaftai fo I le nei aso a tātou whelai fo I le se le mana I o rua whonga ma rua lau mata fia mai ia Uma hoi tei me whanoa ia leu toe fo I o rua fia ai whatalo whatu sa moe lau whafuanga nei tula fiafi tu sai fo I mara tātou pokalame ia nei fo o toe whelai fo I mauso nei ia le lofa malanga le ia tā lofa lava Ea, o ise mafua ngana inga mafa faku to fo lo ke ka fi vesili po le wingo le fatalo fa mai o saka fa ngo nga ise me nga wa pa men ro fa lo mali universo na yo to atu pa nga le no ise me ngo fa ngo ka ilo yeke wa ai fa tu la tala ave mai wa ka kama le alu e ka le sia fo I fa lo ro ingo so fo maro ro a o tae umalava e matua fesanga I mo aulu ma le sei ma fa fe aunga I le cafe ni papatoi o ke fa ia koe mane aso o a ia inga io o le lau ke le ro po fe le fa ia sumpa ia ma meu exercise ia so mi foi a me se foi a mo ai pe ia ka sanga ko me pe fa fe no fa ia no pokara me ka o ia o le aunga ia o ai pokara ia Okay, ahora que ai se au finga luenga tu é como pula lá o mi ngoi wo por fit malos si wo mo na ko ko malos aqui não te ro fala se fe fa fe nga le tele no mo wa tu wala io ele ira se ta o tele wa ya wa the breakfast wala ka mare fa sanga I mara uri o big breakfast food ai short voi Asiata Toleafoa Toleafoa por faia le o singa ai mia masinga mingoi ele va pe ola ia o le voi e ka sanga mai foi lo songi asia ka mo mi foi ia e mingoi na ko o fa ku ia a wala ngonga wala kala ka mai ka ia musu mai e o le le fio mai o ke viso e mai lo lua weekend e wi vole wa io alanga o le fatu ata to filo e fo e tasia tato por kala mer vai eso mai le weekend sa go sama ia ma le ola le va hoi ia ko ki ka vai so ma mo le va ia fe au le ai ia vi te tu mi pa le ai na pa ka le sia ko ia me fa ia me fa ia me se foi ia grandchildren la ko ie me manga o fa ia me fa pa ngo fa ka pio lisinga me nga acaba com me va pa o se la ulu se fu ko so le sulu fa ma kai vi lo fa pa aqui que lo va pe me cam pa ko so ia cam ka fi a o lo va cam ki so so le mari o ngino o fa na wa o te fai tu la utala o le tau me fa pa wa ia so e wa nga fa ia wa e ke la ngona inga le me ole kai fox la fio nga mo ia le me la va wa masane fo ia nei atu ma se vo ia o I la ho I tātou sa ia pa wasiona la o rena mo mai tala ho le I la matanga le vai se ia nei fa fita o ni fo fa papanga I one hanga sa fa pena ona mo fo ni mo io ni si fo I la to sa mai mo ina ia
e pawana na paul me fafta ile imusi si oru ia wa fo ka o masangi le faingo e lo fui po ngi singa ka wa o pe ni si fo i te tau masani na tau fa ta ile faingo ni me le ke fa fongo mai sa mau mai ma ri o kala ko pa ka o ngi ma ko lo mo ko sai na ka mai here hello you let the fire in the spark and 500 it's only 500 so le mai it's good so ole poko me ko le yana me papa ia e ke ku sala mala pepe wa uno wa fe o wa e fai ia e fa tau me papa la pepe mala to karisi o wala o la vea me paelo e la paelo nga ka manga se la por se fu o kare ma ngai o le paelo ia ula toala ia le tatala o le fale se fa na uma tu muta ma voi le papa ai pasisi e fela una ngwai uma ia ka vidi ya tu sala ai se ta o me o le paelo le no tua o matua pule ai uma lumo le te koro o vale wa uri voi le wa foi danga ka miro milo me no foro ia marsi mai fa fo ma pe o ia pa o ta o ke o se te mau ai o ka fa nga fo le o le take part fo wa nga ngi o le ko ka fa ku maka nei pas makanga le vai pola de wingo ia me mak bongi fo ko ki po ka sang le va ki o ma ia meu ia ono aso fai taulia i nei New Zealand no te sa wala fo ita ia o ka muri ia fo ia au fa papa pomu ma au fa papa me fa papa sanya o fa o fia solo ia o ka manga ko ia pa ia mori fa tai fa malo ia ila tau fo isa e ka le sia sa fai pe fa nga ni la tau sa inga seling ia ma ne fo ni wala awar ka bingi po le ar ka unka ele ko e alole ele to e alole malu lo te le tu ia il fa tau ina fo yo tu langa i va nga ni tatou wa fese fa ia tatou company lang no so ia se fo il tatou Tasi Market ia mari lang no so ile tatou proclame ia nga ta fo ile o le Pacificezy money transfer ha tai fo ile fio nga fai malo me se fo le onanga ia DIGICEL Pacifica fio nga le pepe ia me se fo yo le onanga ia tatou top up mo Samoa e te anga va ai sei ma tu fo le Pacificezy ora fai le la tou wa fast full cash for le worth of 200 every Saturday il masinga ngai ma o stona uma masinga ikasi fai ele la tu se ina lua se lauta la mawai pe fa pe la tu se la tu pe va alu lo swafa ia male sanita hotel i sa mo fa talo fa le fionga la pepe tai Toleafoa ia male fretua ia male unanga mantango fie fo ia ua tari mana o le to telefo il mamaru lo tele o le tatou o tuno ia fa nga solo fo ile tatou programi tau te fie fa fitaia le au unanga le television fa sala o le NUS channel 8 ia ile fionga fo ile fa o le university ia ma fa solo mai ai official fa ia onga ia me se fo le lo mua ma le pulenga le tatou television fa sala ma lo lava fa te telefo ile ava no tatou te ngalo lu so fatas ia ina ia fa la lo fa alu le tatou programi mo to tonu lava ia o si tatou tunu walanga o le si vai nga o mo mai Samoa o fa tai walanga inga ka mama ki nga makoi fo inga ai nga o mai lava te mini e tau le nga fatia to inga smartphone pe tau le mo fo le tara a or ki vila e on fa solo a ko ila ia fia mai tele ia la to ka ofisini mai po to ole e tele ia ayo kai mi o fa ka mi rongo ko wil paelo ia o le tu la pe o le tu a fa sal nga i o le tu tani ai pire e tele mai tanga te fa o to ole tu lo vo ke le nga makokosoa ke le lo po fenga ia ia wai o kama ia mo ko ai ni mo po fe ia la ka ke se la i do ma ia vo le koskoso kwa mo ko kwa fi vai po fe ia o ai o le tu lo ko fa pe ko ia la ka mi me ko ka mi me ko fore ai nga ya o mai se so angi me le lo fo ka ka mi me ko mo yo a mera ya o ya fo so le ia nga la ko ai ko ale ka lo me fa pi ko ia nga fa fa ye
o uru pai ro le ko so le awara ke de o pere a kamira I vai fa o ani au me nga o mai ngai vai fa ko o yo I fa inga na me ni se rengi ngai ile lo fo le ko ai au se ringi le yo ele le yo lai o le me ka wa kami la vai wala ngai ki ngai re fa nga ka mo e me awara ke di ele ki nga fai lele o le fa mo pe fo ele ma fai ngo mai ma te pela wala ko mai so soangi kango ye Aumua sau mai fa mai ka mai ki ya mo se ko mau en la fokong o ye ka mo ya fa peng mo se ko mau en ya vai ke mi malama malama ko fu ngu ma fa fingi yo lan me ai nga nga ka pa pe nga fingo le te man o le ko fa ye ka me ki ya ele o kai ya fai fai lo a foi a pa ke ya lu se Aumua la man ele fingo fie kami mai ya ranga ile fai ka le no fai ma ko mai au ke fa ku ya ngo winge sa we ma me o tupe na fa me alu fa toi nei fai le o rofo ko le ko ya lu ya sunga ya Aumua ko ya ngai ya lo ko ya le jola wala ngor feedback ngala mai fa mai e tau mate ma pol fai fo la le wood pai al vini aku la o le pepe tala I ya me sale o lo eri ku la ngale yo kamai papa me tot fai le mi sia fa ma si chapa pa ku yo chapa pu afa ku yo mai fa ku la pepe ai ga ya me o ke pisa ese chapa pu ke fo yo kamai ki le jam o ile vidia kwa ya o lu ya top up angi wai ya fai man lo sunga pu DIGICEL o le la u tau lo ni ele malun information ani ye lo ka ve se mele o so mai o va ko re karkara ngole o bodi ya le faina o vo ye ya la ta jo tu le malo longa yo ngai me fa ke ye karkara ngole mtanga fo I mai le tato por kalame o le fa fe lo ai mama tu fa Talanoa ina se tasio toi utaia ya champion ya o tama man tu o le talonga fai pelenga tu tonu o le tato tu sa mo le tau fai loin ya le tama o toa fleta ioe po fleta le toa ali afakas I lungo le tato por kalame ya se maku wa fia kai mi fo io fe tawil ko inga kongo o le mai pe mai ata tu fa salong fa pisini E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with DIGICEL. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
E fia le Pacificezy whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala ko sau nia mole masina a tō November. E se fulu whaelonga e se ina i aso tō na i o vai aso te tasi. Awane ngalon download ma whao ngā le Pacificezy app i lau telefoni e whawai. Ma lafua i au tupe whamomori e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa oi nai lo teimi ai maise wa taua tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le lima tala to tongi pe a whao ngā ina le Pacificezy app. Ai olo ama no pele direct transfer mo au tupe whamomori e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o laupa anga mo tupe whamomori Samoa. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Say, may ka na mo vine kway. Amang yung kulos fa nga, makulong talo fa kagchoy celebrate los fa nga yung sa misina. Sorry, e fia po. Sorry. Nga may kasi nas fa nga web silbe fia po. Uso, kan yung ko kong member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, Talanoa, welcome to Thomasin. Mano? Good people. Talanoa. Toi fa jalo fa tu ma fa fila ia tu le tele mo proklame malolonga masari le vanga o le fia pe o fa ilo atu e mau tele io le malolonga o le a mafuta mai ia le tama matua o longa i fai plenga i la de tutua ia i to tono so ta tu tu me se fo io au te rondei ia le to fa ia faleanta le toa ali afakasi o roi pine euro Samoa i Talanoa le Pacificezy i le ono ia i na whaia i no mea ia ma le ono sumariva sa whataunu i nei Papua New Guinea. A vea foi o ia masui whai pelenga a New Zealand i Talanoa a malo le taupulenga i le waitau le fitu se furu. A mata lona soifua tautua mai whai pelenga i le tausanga ono se furu ma le wha. Ia se ia tau mea whai pele wa o ngana vaonga ngana whaatamafusu. I le waitau o le tasiva valu se furu. I fia whawhela i atu. Ia, whaleta le toa fio mai rungo le tātou proklame o le sports Talanoa ma le fionga Toleafoa me se fo Aumua le nei vanga o le fiafi. Ia, patalo fatu le pai malu le tātou proklame e lau to fa Asiata Pio te mali nei Aumua whapea Toleafoa. Ia malo whaftai, tai le tō mausa mau tātou whelo e nei se mpini o lalang. Ka ata he o te whetalo ei. Ta matua nei ama nei na tamai le fa mai e tupua. Ese la fai suavai. Ese la fu suavai. Ese la fai suavai. Sala ma ko gen fai mai suavai. Ko fu. Ale o mai sikanga ai suavai. E so a me fa le kai o so ma losi ia. Ia o se fifianga i loto le tātou unanga me se roma tau va se tonu le proklame. Ia o le ua mai lo lao. Ia e tātou te whasoa o i fōre ta māmatua na e asasa mālo tūlanga whai pelenga. O a mai lau fionga, po a mai o le ta māmatua i le nei taimi o so i whaai tātou te le io e au tala mau i li ili so whaenga o le tautua. Ai e le nei lama taimi au te rondei o a mai lau fionga? Ia, mālo whaftai mau sili. E via le tua, le mārosi ai nei, o tai whawhauina le mārosi fau le tino, le anganga, le isi me whale tō mafuta i le tō i te miua. Fia le tina, fia le whanau, māra tō whanau. Fia le tama, ia via le tua. Mārosi a le isi me whale tō. Ia, o le whaamaungianga o lau saungonga, e ke mārosi mai lau ai atu iau, whaku i o i lau ia tiro hoi le. E pei o ngā o aure kau kukusa ka mārosi, ia ma Toleafoa. Ia ai, ui o lea lau tō whalea tale toa. O te fia mana o te saunoa lava i le afuafuanga mai o le taleni whai peleenga. Muli tātou a fea ngai ngisi o alo le tunu le ta alo le temire nei whai peleenga. Ai, ngā fua mai anga fea lo nau i le meo le whai peleenga le fusuanga. O se mea ngai lo loko e le kiki kulou,
Whawhianga makangi me umai lau talini. After time of chili, etc. Also, diti. Ele foi so foi rápido Toleafoa. Ela talini foi pele, ela talini o elna. Na o tu fora mas tu ainda venganga, faleta. Fia e meu foi pele. Já foi lá com foi o gama. Wala ko spa ping e la ko inga vai. Sole, olha foi la ko fica le lia le. E la ko foi ma kulinga. Vai ma ko vai kala pun ma ko vai ma ka pun fusul ma ko o mai ke mi o mai kivoli o nga makainga va saul skaleng o fusu va vola ngai e ke la ku le nga pura pe suer pai vengo va mo suer pai la luinga lo pura suer pai e que os falava Mawela paile que aí a marola fica mais espeng sulle meseling fainga fica mais espeng ela paile ole hale fale ina tupele na taimi ole hano nga fale li unga ngi kaimi le fiku sispengi e po maseling ole hale fale li unga tupe mole a tupuranga tala vole fa fonga mai kusa kaule le fiku lima senga fiku lima senga a kau fiku mas spenga so fiku lima senga de kemi a kaule le sulem seleng kali mas furu ina malole o ai nisi o tamasi tami fai fasilia au ta yel meta upule o ai ngai nisi o le toua nga tupulanga ma wa e fo ia la tu tala anga ma tu langa fai pelenga penga e ofi tu fo e va ayo o tama matu tu le na taimi na tu a wasa fatas el gato faleta nga tivoli kam ko il ba tivoli ga ngoya avetone lesa sa mo vai papa ga ngo toni la rulipe lesa il malisi malka ngoya e ga fala punga ngasa ta kau ngalo kuengo ia mga leo o foi o pet foia ma ko nga fusumanga ia ka bayala lesa ko foi o ngalo ba ia ka fusuleli malaola malaola kasi ka fusulei ga vai kemi ma ko aru a mata mai la lau tau mo whainga wai pe o kivoria le kere ngā e mai ai matūranga uma. Na o le hale taimi na amatai lo ona sila le asosia Samoa pe ngā maka ngā e sauwa ngā ilunga vole le mono whiriwhiri ai oi avea i tālonga ia mātunu o le Pacifica ma vanga whapena. E isau fusu ngā maka ukia ngā penga wa ai ai ro inga pe ka maka kou ka male. Malo kai, ngā vai keni, e lengi sosi. Ya pula al kivoli control mal kivoli fusa ele vem eso es el malo nada que il capi pula me o pula la dici sa control se yuli bobo la si nada que e piki mala se yuli la ngava piki mai kivoli la ngava ya wa ma ko la ku se fa so ngapingi ko sa uma fa so ngapingi a fa la so ngapingi malo o nga piki mai ele ku el kivoli Oi la sau fusuanga vo ile na e lona mata ile na taimi ia pe yo inga har fusuanga ngai loi ronga piki e mo oi mai fa wa mai la vala lo fionga fale tele to le ka ngwa lo ken a ji ka u nga lo ken sa ia ka fa ongo le ma fusu le malo ya le malo ka singa fusu le ia mai ja ka le ja magu al ka kusa maka o fili o fili ile mai a maka pinga so nga le onga misango so nga pinga so nga pinga ko mo ko sa ka onga ma fusu ma kasi nga fusu le ina ua leu te vai e tu ngai lau polo faila ulu wa isiam pingi auru Samoa ile South Pacifica o ke ro foi nga kaimi o South Pacifica kilo ka nga ka pe o Olimpeka
te le lava moa maualunga lava e o mai fale taimi le nei ale winga mo early days le ongo ro ke ko o se makua o lo maualunga la so lango nai na ua e alo represent Samoa ma maka ko yang ai o ya in champingi le programa de fiaf kai mo sili sak le kai mi nga pike ya el kivoli ya wa pikira wo ksio kinga o mali sio kinga se lo kinga kai mali ra ka ko kai ya nga laklo ma ya sa pila fole le kel le go inga ke le kel go inga ai ke la go inga le me ko ke le sa kel ya wa pikila wa la wa revision Samoa ya la kala la fai nga wa po pinge ulo o sisi la fu la go e pe ba ke o ba kasi mo fu e lunga si char fu lunga la ke ko fu ko le pe o ke lunga le se ko nga la ngonga longai o va bela kala hole le nga malola mo ko sa mo kala o malol pinge ulo ya va bela kala o sa la ko lo ka mai ko ngole o pap o ocho le ulo o va lo mai lo la kur kala o lo kali lo pinge ulo ya sa la ko ya ma ko le samo wa nga fai fo savali le fai savali I lo le o le falo chamang yo falo malo se va querer ganar fai nga wa ku le ya oficial ya foi falar de to e leon no le ma fai nge pinga ulo e fia oi e man tuangia o panga sa ko ka alo e o ko pinga ni konga pong fiki pong kusa e fofua me I kankok e panga bele ava pe o middleweight ava pe ko ngol middleweight o le ngol nga ka kolu nga fusu wa ka le skolu ia nga saore penga e o dipensa le ho le kele o kanka yo ku lo panga ku sala fa pe ko lima pe ko fa kanka lo panga ia fa ro ba nga fusu ko lo fusu bola fusu malo ko fusu ka le si ba ia la mo o filo la mela o malo o ko malo wan lo fusu o wan lo pi o la salo fusu ma fusu mal papua ele pigeulo ele ono le pole ono iva la gogo ono papua le ngadu fai le ono iva le yai oina e fa mo I le ono iva le to so o le se opine o le papua papua le ke kan futu papua kuda remia ba ko yo yai ha ka ko le kapio le sa fa o le sa fa ke mi le fa la kapio malua leu foto mali otun special le foto mali otun le ai kan kale ta fa I papua ke mi ma ko anga le sa la uro le kapio ka ko sa mo eso le aula malua la o fa o ai atu no o e lau mai tau mai le amatanga mal popo fo le o le fai pele ngai na taimi o ku u sa peio o pulu ia lungo fusuanga e tele ai na tau ai o ai finals matulanga fa pena o atu no o Pacific ka ko wala ngu ka ko ele ka o le fusu ka pe lo ka pi netro kanka netro kanka le pe la o sau yo sau ramo o le la fusu ai o bangue fa le con langa o sui parangi la fusu o sui parangi lo fai pele ma le va ngale wa sa no ai se ka ko mo mo malolonga ta do malolonga a foi mai fi ku ka ka wa le wingo lo sa no nga wa sa wo pe wo getting a control la wo ta fi la fusu ai ta do malolonga a mai fa wa fa tan no nga ma le to fa ya fa le tan to Tasi Market,
With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with DIGICEL. E fia le Pacificezy e whailoa atu lana whapitoa e whase fulu whailoa tupe tai lua se lau tāla agua saunia mo le masina a tō November. E se fulu whailoa e se ina i aso tō na i o vai aso te tasi. Awa ne ngalo on download ma whao ngā le Pacificezy app i lau telefoni e whewai. Ma lafo ai au tupe whamomoni e au no ma sau toi taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taua tāle penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tāla al tutongi pe a whao ngā ina le Pacificezy app. Ai olo awa no pele direct transfer mo tupe whamo moni e whaongai nei le telefoni. Ai ngā whaapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacificezy o laupa anga mo tupe whamo moni Samoa. Toi whawele atu tari mo le proklame mai malolonga masani ni vanga o le fiafi. Le mātou te le whaatalitali noanga lava ma le tō whawele atali tō ali a whakasi. Ne vanga le fiafi. Whale ata. E toi fia tūtu te tau alau sau noanga ai tau tiri o le malolonga. Nga e sau mai Samoa, ai te le sau nei New Zealand. Nga e sau mai o le lei lau makula. Ai peu ai o mai neu tau tau fiofia paralangi la. O le hale whauinga o le e whaina whalau te le lau sau noanga lea. O le kaibia sau Samoa. Mo ia sa troina. Ai sa whao ngāle mahosi. Whao ngāle mamlama. O le i lou loa. Lou sila fia me whipile. Mai sa alo kama. Ia sa kikir mara ko nga ele mga mekele au i so ngai mela ki ole so mai. O nga la nga lo ala i vale a fa pe alo pe alonga. Ai nga fo me ngi. O suyo o se o kasuyo pa langi ya le faingo. Faingo fuang wa pela o le yelme anga o sui el vanga ya la strapengo va Samoa e metra ele ka o le kapi menga ele ka o sa walang ke le kapi lang ka lengi on hala sa walang ko fusu o pi o sisi de ka a pe ke minge o se fol mam lam le we o ma kam hoi mai ka ha mele ha Leala le mawalunga na o iei lau tau mawhaingai na ua e malanga mai nei au te roa, New Zealand. Ma e sau e mana o e makua wha i la lau ka lengi o whai pele ngā maua wanoa i whale fusu makalapu. Ko sa o ke sau mai Samoa. Ala ke sampingi ke voli. Sampingi ke voli mai le ongo lima ongo fiku o sa lo ngai longo vat. Ngai longo vat. O sa hula ngai o ko amaka ngai. Ya ai ke lo mo mala kusi mai ole. Ele yam kafa. Kaminga palmim kafa. Kaminga o kivoli pengo fa. Ele kaminga le esos
Ia. E pule al ki voli la ko le ia la ko kamputu. Sa ia la ko ia makafai. Ora ko nga ia kongo. Sa fa malia ko el kongo o le ringside. Usala mera le sa manguie makokaro. Ongo le sava manguie ko inga o la nguia ia makoki. Pongo winga ko ke kulo ko ke fai pelea kwa ma fusu ma ka alo kwa ai sa fai mai ya o malo mal parmia I. Molo. E sa fa mai kai miu mai fai fusu nga ngal ko dua kan ke lengi la nga lengi of kingo. Nga ula fala nga male kom kaf. Ia ke uso ko fa kalo fa ia manguie se ia ko sa manguie nga mai. Kupola ngu. Malo, tai a ua ia faleta ia tivoli. E venga fa o Eugene Paul le. Yeah. A voi le fale le ngora ka go sa mo polo. Ia polo.Oi polo fa polo le na pe a kuku polo. Yo, venga ka nga o ila le kero kan. La que lo le kivul. O kivul ai lungal maya. Ai lalo le anga. Lalo le anga ke ero. O ngala ko ai. Akula pekilo fu o ma fro o la ko o le lengi o la ko falifalo ai pe ele fus ele fus o ke mi fus ka le venga yo maka ole ia ke sai ke la ko la ko sa mi ku bola ula fala le lu male ole lunga le lu mo ringside mal ile tabi la ai mishela vana le lo saunia tu le mata pena tu le su ele pina u tu la pena ni la ngona me dia tapin pena nga taimina ila u talinga para to a pe le la sul pe o pe la lo gay le ke o le la pe le o la sa nga gay que su pe ya pa va me ya ka u ya po ai o sa un le wa me le la pa sa un ya ya ko lo loco kolu ia mafuka le ku wala la malo malo si se mala ale mafuka le ku ele tame mu ta o tele tu langa le sa e sa no mo mo fo ile a ilo tau mai nei ai sui lo fo ye ni fa ya o ngai ne palangi le ona le ye te tonu vo le a ni si fo ta to vo le flea le fa pacifica fo le ta tu sa la va malakpi e sel tau le foi ya na foi mai tau I lo tau tua fo I talo. Le foi na moli mau ina fo I to tele matou nei le fionga fo ia to tai fo muina te vetu. E suilo. E le vo fia la va o e fo swinga fo. O e fo le lo natura me fo le tusa o le la tai te foi mai tau atu. A ese tau o le situ la fo le ia tau. Oala ni ya wai ola le taimi fo le tauna mo ai ala fo taimi tauna fa ile le me iPhone ale ai I fai fu alu tono le ole mai kuso wa masangi fai ka nga ai po le kar fulu ai le po le fulu ai fa le sa me ai Sulu le ai fu la fiaf wa mele nga fai ka ko sambo ko la cara fuanga kwa paila la pisupo malo ya me fai palang ga o savoia o fai ala me le por casi ye o kula le la fiafi wa sero na bala me que ma hoisinga o piki ma pues autosola que ya el carro que lo well, the hungry fighter. He's a good fighter. Like salsalo gualale que like malos. Like ma o akele ma o vaenga tau wala le na o lu tu fa fasili tu ngai sau mai tau. Ono le tatu taimi fo. Ia tu mai lo lai nei ona po. Ia tau mawhainga fo ia le fionga fo muina to le tai teve tua la walunga fo ia fo ma le to tele au ina to sa ave fu ai pe lo fionga Commonwealth le sa represent New Zealand ma le so turanga fo pena le sa mai tau le swing on ta longa wa yai fa tu sa mai na na po
ai me se fo le vai tau ia me se o Samoa se o ka ko ku fo le dai ta tu tam fusu pe o se a ko sa un ka ko kam fusu lunga loko lava mai Samoa ma o mai ava noi ni ole mele o kilo e ka pe mele le gel ka pi al ka ko ngai malia o langa o le fa le kongu fa ngame o le o ka ke vai le kan ke vai a pasi fa la fusu o mai kan ke le fusu fai fusuanga a pasi fa la kapi o mai kan ke le kapi o mai lo ke la kapi benga le ke lo le fa le kong a mai kan ke a fa ma fa som ka malia o ke fi fa so wala ngai fa so mai le sa ka ho le ka la kapi pe le fusu ia e fa so mai se me la ka lu mai ke le mam la mai fala tele toa o la ofisile va ku si le fionga ya Aumua a fai e maua se avangoa e apa mai ai i arka ku asosi Samoa po fe lava e fia fa o nga inga lo ko mai e fau tua po le lava i totonu o le asosi a wata ma fa na uma tama fusu o le tatu o tunu o maua lo malosi ai o ye fu se no ta ia te o ina ia au vatu le so ninga manea lango ia tatu tam fa na u fepelenga ma o fa taimu sile set o kulanga nga lo ki fi ma o ye fi fa nga ye lo ka le nga mai le ku wa o le se nga ke ye lo fa nga ai le se kam le la fa mo ya grandson we a great grandson yeah, I tell me how I live here. In fact, we make a leave them alone. That I okay, we have my children. How have to sing Mongole Malos? Mongole out go on a pole, out on a pole. I live on Malosi Mongole out. Tu lole Sanwanga Palatal to a pole to la pole, Pela Natole sa Fuswa. Ayo mai tanga te le fusua so stalonga sa le ku sa mele ka ko ku sa e ku ile ola mai le pala ai fa nga a mai la pala ai so ela ko me vole modi le ya o le mai le au le lo fusu o le mai le au le lo ka alu por la kapi pe ia mai la i ho pe ka di ho le ma ka alo yo lo tanga tande sa ai le tu wa vano e se tango tu langa le o sa no ye o le stu long o te fa o le la fo ya inisio na yo uso manisi fo yo o alo fo yo ya pe fo na ye le sunga le pe fa ya li maule mate nga lu fo no fa ye la so ko ke le so li ya fa la tal to ali le o ringa o ri o ko e o fo i le si fo uso ya castello la stadi o le ma o fa so ke le so ali ya fa la tal to ali le to ko o ro ko pa la aya ai se ta o tulanga le wa so no ye ye le tamama tua mana ia le Toleafoa i se vaega fa'alono ua le o te mole tatou taimi ia faleta i o sile ai ku sawa mai lava i aso ua totanga pona i o makini la so la ngona i lo wa vai foi i fusuanga mta alonga ma vai foi alon fana sa mo wole le fusu me va pen ia malo lava la ngona sa si singa foi mai sa fale le inga i kanga vai sa mo e te lo lava la ngona a me se foi la wa o kaimi wole le al kele o kaimi wo fale le vai e kanga kale ko mo fanga yo ingosos mo ai pe o nganga pe la vanga sa no pe foi o matoni ma o mo se ya mo o la ngona vole i fa i le se me mo alo fa na o la tino se so no anga le ma lo fa fai Aiolupotea kawa chilling why ole kaiming ai ia ka ko mo se fuma le malo sile ola ma lama mai le kuskaling mai le o menga fa nga i kuplang why o ke sa nga u kaiming mga mi mai la so fa nga i kam pela kaiming lo ke le fa nga le university church ja ko lengi kamik le youth ko lengi le youth ya o fa fa le ko le mo ai o le me a foi fa nga le a foi me ka le le me le ko fa o ka fi
wa pe o foi a go nga mai wa lo le sa ga malangu ai le kufa wa ngoto le va amru ngoko amro ha mai ga la ku le ku ki lo mai le wa lu mo me ale ku mai se me ma ko ka pe la ga ko ki fa kai le ku mo ria no ka ku fa yem ka ku fa so wa le va ka ku le fe ma fre ai fa kai le ku ka ku fe roi fi fa ya fa nga bol game ki jil mai o ki rot ma lo fa le pul ma la fa ngare a tai faleta iyo ma lo fa tai lo sau noanga ma ta ko fi ta wo lunga tu le ta to talanoa i fai pelenga o le sau mai tau le tau mo fai nga le alo ta to tu no ya lupe soli ai Joseph Parker le na manu malo le tu yoti ta mo sanga tolu ya le na manu malo ai ilana ta longa le te atu le weekend e ai mai se fo o le pro o ku inga fai pelenga i kai minga i fo ile le heavyweight ora sa mai ka wai le anga wai ai fa ku sa ku ko kai mi makai mi o to al tai tv tu o re penga nga o mai ape o ka nga pu fo ia ala sa mai tau mai se o tong fenga se tatu o tu se tatu tadi half time no serious o le se fa mo mo le o ki lo ku le o fi ai ma na le la fa fi le o lo nga ke le fa que le fa que le ang sangle que le fife volele van a pe fakal kali o belo al fusu e se la capi ko sulima ese fusu ha o ya mala pa fa kamala ro ko fa ele lu ko ba que la fa kwang fo menga ka i ka ya lo yo a mo lo lu se ring arrest ba vese ga arrest e wo ge ngo fo mi wai e kaunga e kikilo wa o melo fai ele se me va le ni ala le wa ku ke mi e kere lo ngonga lo ke mi la ke mi le coach full pass full ko ta e o malo ke mi lo ke ye le u fiku ongo e ala mo ya fa ka o malo ke mi lo veso e ngai lo le e kwa ya fai mai la fa ai i mela e ngai uso ya afkai vai ko kai pa me le fai ya alo foi a timi fatra fai langi fo longa ya ka se nga ka u ngai loi sa mo ya levo me a Joseph Parker ya long kai min gai vai ko sa nga yang le kai mu ya fai okay ono ta to taimi o se fianga le loto te lo foi ele uma i moleanga i luma le tau sa fo i le fa o wino nei proclame o le anto mo mai se vanoa o lawo fionga ma su esta to vanoa ia fo muina to le tai pie manga ia le mai umo o generations of boxing boxers fo le mai le amatanga o mai le temile o le kemala o te mana o lau to fa falata le toa le te sira sawa i le kemala ma fai sau no nga fai na fa fonga mo orkele o tato fai nga malo e o ile asosi fusu Kongo Samoa mangi e maka ma tato program o le ase vai nga te fia sau no ma talo sanga iai mo wala minute le e tau lu ngai le tato ataro nga ni te mo le fif half time lava Asiata mal tato ma fra Samoa ia ele tau fa tungo e la puata fai nga e tot si la ma foi e mato ele o matou whanau, o alo o letnu, o la foi sa matou tam whai, mai ia tau sanga tere sa tam whai e. Ia, mi ia le tua, whawhtai atu mo le tapo inga, ia whapenana, maua pe le atu planga mo le atu planga. Le malolosi, mai ia, maua le nganga o le le nganga o whamaoni, ia maua le nganga o whamaoni, ma le nganga le lofa. O ai tolu wa me te ona e maua. Maua le lofa, le whamaoni, ia ma le whatutua. Whatutua le tua. E awang dei whape istanga te maua sana maros, ina whaere na oia. Ai whawhatai le nei, nua whiawhi, ma le tato whawhtanga ma le pukalami. Whawhatai fwoi te mali nei, ma tō whelai, whiawhia o te alu lo ainga mo o whiawhia. Haftai la sunga le pule, i la sunga whimono, ia whapehoita o ofisa nei. Ia, marofa haftai, mo le tapnoa. Ia, o le tofa ia whaleata le toa, ali a whakasi. Lua pinge au lo ta alonga le Pacifica.
sui o New Zealand I malo le tau pulenga ai mai sola na tau tua fa professor ta longa o fai pelenga ta tu malolonga foi mai fa world program ne vanga fefi Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mereka mau video kuai. Kamu yo kelos fangau mau aku lo cara fakak cuy sana pergi los fangau yo cami sina. Sorry, if you po. Ah, seri. Orang kami kasih los fangau sini pergi po. Uso, fan yung ko kong member of fufu. Ya oke, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kon tu mesi. Maro. Pe mo. Talanoa bacha. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with DIGICEL. E fia le Pacificezy e whaelo atu lana whapitoa e whasefulu whailoga tupe tai lua se lau tāla ko sau nia mole masina a tō November. E se fulu whailoga e se ina i aso tō na i o vai aso te tasi. Awane ngalon download ma whao ngā le Pacificezy app I lau telefoni whewai. Ma lafua iau tupe whamomori e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa oi na ilo teimi ai maise wa taua tāle penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tāla to tongi pe a whao ngā ina le Pacificezy app. Ai olo awanoa pele direct transfer mo tupe whamomoli e whaongai nai le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Vamsalau o Tasi Ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o laupa anga mo tupe whamomoli Samoa. Toi fa vele tu tali bon programa maro lo ba sari rivang ole fia fi maro le la papale o le fa to mai ali tatu fa tendo nga male champion io kama yo earning ali taido ya champ ia le to fa vele tali to por to ma to ya ali afakasi o le si vai nga lewa po ua tu le ma to fa Talanoa nga ai mau te fia fa ilo atu o ia fo io se tasi o member o le New Zealand Order of Merit ia le to ina sa io e tau loa le sa o mai la de pine a o soifua ia le tupu mai ta Elisabeth ang tu mana tuar ma fa Talanoa mumu sa ia ta ua la ia le pinge o le pinge la lunga le tau loa e o ia matati a fa tu ia atama fa na fo ia so sia tu no ia o te ronei tato me mai la ia inisio I unga sa ta to mai ta longa le weekend tato amata mai le kalonga ale kiwi li mara kangaroo makau kia le akare se laki Aumua la ta amata sa usi sila ta longa le se laki ta tonu la mo to ai fatau ala va ai Australia I kiwi pero tu ranga na la o ia vai tu foi le tu sai foi wa le sa malo mo stari ya ale la a lona le ma se ai Australia le no le pe o pe fa ma I pipisi mai le la capi uni Australia lo la pisi mai le liki a tatonu foi o te le sono foi Australia le talonga le ma kiwi wa ya wala to ya wa o fata wa ale wala tu mo wala wa kiwi ale no ta inga tamane o kiwi I mutua male na ola wa ya maru ya Australia Toleafoa Talanoa mo le sa maro stari
kangaroo fo ina finga mau lu ia tumale ka longa le longa lu a su e po semping ka ko vai la ia ke long ka te mau mau no mai ve ka ia mai ia mama ia te ka kalmo voi on the day ole au sili aku nga mawalunga la ko ngau le malo ngau lai malo no nge e la iki mistakes pulang me o te nga ko finit me ia ka ko vai ko ki ese Tolu sfulu i le kiwis i le ai o se ai le kangaroos o le la o tau mama mai se ka ko lima sfulu le fu ile le tata ta alo mare to sa mo i lunga nei o le la o tau to mai o champini le kiwis i le championship nei ta urunga i foi ia mata longa a championship ta tu Pacifica i le ta longa ma te ko fi ai le ku nga na fe la uva na o manatu wai wa ese ha foi le tulanga wai ai le e o ai kanga kalango lango o supporters al kiwis pe ka ri kongur ka longa le ai o malo le kiwis le nga afua i ai i le e matua pe le se final ile e como mama o ya ta longa le sa fa Eden Park knowing o Eden Park e fast full wa fele capacity o lo e na o le se full lusu lima like around 20 ai matua ngao la vai pe ka ko ngori de kiwi se e ngo tupu mo fa pe ta ronga yo mo ka mo pe e pe o ina ka ko ngoi no ngi ma vo e ma o ia o singa me ka ki la ko ia ai pure li ki la ko fa ngai no la ko po kala me pe o ma ngai o ki la mi o ka karo swinga vi mo crowd mo te na ko na ka pe ka ko pinga ngoi if we come for promote ka it's more like a promote ka ko karo ia nga ko ka ko fa ko mo le crowd mo ko pe me la vale revenue mo ko mo me fa na yo ngo ia me fo nga ka sa ka karo mo ki vi ka si karo mo ka ko ma lo ia fa mo ka alo ka mai ka ko yo fa ngo fo metal me ba ina ka ko ka fa mo ki vi ka fa mo ka ko ia mo ki lo foi mo la iru ia nga pe no fe pula la alme sauli ili kai kai kumu mai ia le ai tasi la le vai ngo tau sila ia foi ia organization ni ta longa wa o le wa le ta tu so tanga fa Pacifica o ka ko makonga mafiki e ka ko ke tu tanga te fa tu moi malai wa a to foi ta tu ta longa mo to sa mo ma kiwis e ka uri ke le fa ngi sa puta sa kiwis nga o Samoa loa matonga na ia walen ta aro na la to au fu mo mo tara malai ale la wa tino mai il ta ro ngale sa fa la loi wai katu ia por me foi o le veni pe po le ale tulanga o le si tulanga le to mai tau le o le langona fo le fa tanga mata fo le fa pe o la o ma fo tanga fo ni sila e ma lo wa ia le kenko o le Australia le kenko ia ngalo e se foi le tulanga la o ye no tai ngata mata alo ia e peila ona o mai tau fola il peona sa no sia le yo le fa la o lo te la tatu ni Pacifica Samoa Tonga i talonga in sa fai nei al tatu to Samoa mo le kiwi ia e moni le la tulanga na pe o te va foi le la mona vole o tangata fa pe ko malo foi le io nei lo pan fa pe voi mo si sia no ta alo il to Samoa mo le kiwi ia po fa no no ta o foi e ro fio se manu a tonu e tai mala ia ta misa ia peta ia ole na fa ro ta alo au ia no ai kai kasi ole o pe o tulanga na le o tau mo tau tu o le si tulanga fu la le foi la ua ta talo fu ta mata alo nei o kiwi e koe manga ia kele ni ka lo ngomale mala ua Oscaria o le voi mai kau e kamka e penga ka sia fa lu le kausanga ia test mo Oscari ai le fu o illa ko o le kele ka e kele voi ava ngol fa ngala ko ma pe la tulanga na o le si tu le si melo macho pe o ma tuali por la langi fo le la kapiu pe o te va to ia mole fo le male ingaresi fo le o fo le wa nga voi la bona fa pena ia o ro o que va po ia fo ma ia ari telefone apore umi ale manga ia ai fai uma ia le fa to fo wa na no ke va se fia ile si manga fo yo le
o le soifuanga fa tapo inga malau Inga ke karu ai lo ke World Cup. Ngai ko inga iyo tadi e la via mai fu. Kai ko kusala va ko inga ke ru. O le si vai ngale o vai toi tato wa ia tato I talo wala ngale la wa mai ale vai ngale o le mai ka fa ngal ale ka ko mai kai Samoa le o vai toi ne wala ngale tato wo ya si talo e talo ngale o le kof tama tai ya faith vui Samoas ole wa tama tai mua le nei wa ia manu ina le ipu le amateur golf championship e jo tonu o usila ore Samoa e wa aka karango e ka longa le tanga polo ka siri ngai ka longa o tele na le mafuta ina ini si o fa fe ngai ona to fretu Ioi o lo ia fo ia di ke fa ku ka e vidia ku e fo ia ke se la fa me yo ka polo ai ta te mo a fe kai a pia mai fa pe nei no ai fa te tele ile a fine po o le to fine fo ia faith vui ia congratulations ka ko pa ka di no io Ma tua me aina. sa wa faith si ile pure ko si le pure si e te mai tai le pure sa si fo ia le tene fo le sainga fo le dia ko le sa i pure nga matanga fo yo lana ia mangkola ke nga u mga si ile pure me ilo ilunga ile au makukua kama o le arka uma ino bo emechale arka mapanga mamafale le champing e fo le langi kama Ya mo fam Talanoa fa pe ko mai ni si la le fe ko tu fa fa me Samoa ya mai Makaukia. ya pa me ya ka ko kalma ya ka si ya via I fa pe ya ku la ma leña fa ya o ma ya ka kam fa ya lang si alo e te tau mala mai fingor kalo nga le Aumua Ke malam le boleh vang ko mo o ya kula e mesi Samoa wa ka ki fa lo la var ko ke le ka ko ka po fa pe o fe o lo ke lo ka sa o fe ke vivo ai ku i fu ngali o ke o kilo ho le e la meno tu la me tintila o tintila pe ya fa no pito sama chau ke fa no pito fa le a va fa le ali dai o ke lo a se ni so ka mo te fa ya tu ile ko aquele a ka mo mai sole o handicap fi o fa o ke fa ya ni so ka fa ko fi va ai se sa mo ke lo le ko ke lo va so me ke koka e pa o me ka vi o ke le fi ka yo wa lo ye ma vo fa ya ko la ko fa la ve ko ka ko ma la fa ke lo la kama ke lo la se va tu la la ke lo la ka la tai bo ke lo mai mo me ka mo kasi fa mo nga au ka mana ma fa ka pui ai ke va ai ke le nga vi mai ai fa mai ala ya ka pu pa wa me fa ka la ka mo tas sa mo we la u hem ke wa ka wo ai fo ya yo wa amuio ya ngaro ka ya hem la ko ka sia mo lo o ke ka ure pisa u e ta longa le na o ke ka ba fa ku ngi mo ai fo e mai ai fa mo va ta ngai se le ana me ore fa ka kingi ma yo le o talo ma yo ka lo ko fa mo ai fa fonga la o ta la isi o di e la de ka u ngi ra ko fa ka ku kam ora me le ngai fi ka lo ma fa me ki ro e ri as au dor ka lo fi la ngai ke sa va di so ni sa va di ngo se mo le va fi fa ka ni sa va di nga wa le o ka aro ia o mai ka yo mo isi ka mo ye o le le se ka kia o se o ngai ai ke lo la sa mo o ke la o ka mo fa fi algo i va mo ya yo ia ma mo ke kai ko lengi yo ro ka sa va le family ya kala ngai fal ko mi ka ko ngo fo al ka masa ya la kala me ro ka ngo ya ki ka ya la ko sa le la ka ko me i ro la ka longa ta longa basketball le o to si la mai ai lunga ole ta to women's Pacific Games Championship le fa to nui na la sufito november na la solo furu lima ia o le tātou au le leo whaasaunia tu talonga mo Solomona. E ngā howhai akuru ka longa le ewo ki rua le eke rua kaure sira fia kamare. O au la ia matua i o le 3 point ala ia matua. Ia
Kamala nga po fe kami ai fa mai. Velo yas. Velo yas fo mo. Pero po fe ala ia bana ngor e nga kai e ruma kama Folange wa Castiala wa lea vai a kama nga pie fa pi ora fa pe. Ai velo la balangana mia. Pi a ver me ai vero. Ki controlling nga kwa na ide me. Wa ni di mo control di mo sinti. Ai give ai kam me ala ia o sofa tato au Kira May file mu na utosis vir mai ai ia o le tamaita ia Olivia Homan ia o le tamaita ia Beata Manu Samoa ia o le tamaita ia Asalia Oloapu ia ngata ile le tamaita ia Fairine Fualau Siro ia mali tamaita ia Sweetie Hicks ia tele o le tamaita ia Rachel Joseph ia mesi fo yo Hilcard Mathis ia o le tamaita ia Taylor Paraha ia mai fale halili manon o le sa wehari mafio angari o ngai kamaika ia mali tamaita ia Katri tau ili mai sa papali i fatusi ia ai me se voi o Siena Tutani mai le fio anga o Iva Aumua o loko vai ko yo mo ka ma sa tawa ma fale alili vai sala lo topa io so le kele o le ko di fa mai sa vai ka ko awori Congratulations fa kai ia ro fa na ma e ka tene mo ko sa unia ku i talo ia wala nga kemira ki roa ke mio wa lu la unga kala ke vai o ke sa mo ke sa vale ko ro Filipina wa io la ko Filipina Pupuka. Iya, ai makuala roka o roka umi nge ide se makua umi. Ai o Filipina, o makua yo. Ke vai ranga. Kau ai me kamar por pa wal kalonga na Filipina. Paske. Ai ke vai nga fo mai tang. E fai ngoya mai ko jo. Va sa se de le ro ai le me fa foi ka. Ai no ngone. Iya. Ke le foi ngai mama ngawi o ile. Iyo kalonga. Famanuia tu le tau whaingan tātou au basketball. Ia, olo tu tātou talonga ina i Solomora. Tātou tu marolonga a foi mai. Tātou whaasolo tu le uwa i tu maua le o feeling o le tātou sevens. Tā penanga, le fionga murenga tele. Le tātou whaia, onga pia mai a tātou marolonga. E fia le Pacificezy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tāla ako sau nia mo le masina a tō November. E se fulu whaelonga e se ina i aso tō na i o vai aso te tasi. Awane ngalo on download ma whao ngā le Pacificezy app i lau telefoni e whawai. Ma lafua i au tupe whamomoni e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai mai se wa taua tāle penisini. Olo wha ngā solo whapitoa e nao le 5 tāla al te tongi pe a whao ngā ina le Pacificezy app. Ai olo awa no pele direct transfer mo tupe wha moni e whaongai nai le telefoni. Ai, nga whaapitoa. Mo disa whaamtalanga wala au le telefoni o Valsalau o Tasi Ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o laupa anga mo tupe wha moni Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. E wawetau nu ule malanga pe a tātou walo whaawhatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world,
we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with DIGICEL. Hello? Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday din mo makiva. Siyempre ka na mo vine kuway. Pamangyo ko los fangaw mo makulo talo fakagjoy celebrate los fangaw yo tamisina. Sorry, fia po. Seri. Ang amihan kasi los fangaw FC PV mo. Uso, fangin ko kongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Manoso. Oh, Talanoa, welcome to Tasi. Mano? Payment. Talanoa bacha. Ya marole ono sa ile livang ole fia filtato por club sports Talanoa ya mare fia nga tele fo se fo yo Aumua to te li mo malolunga ole a tato fa solo a tu le tato au lo capite to fitu ya ale tato Manu Samoa le fia nga fo il fa ya nga fa au lulu mo le tele Brian Lima ya me se fo ole fia nga lango ya le to fa to sa fa mauni la lo milo me so le u mai a mai na mai li so tato au Aumua ma Toleafoa mo le qualifier le sa ili ale Oceania i Palimoa Stadium i nai Brisbane i Australia o le velana mai tau atu inisio tatou videos ma share solo mai le tatou sevens o le sa i fiti na fea fiti inisio kolonina ma tulanga fa pena arka ko aure mo sisir mai el malu tiro le atu a ola sa lua sa no ngalo tele le to ta pena nga wo le fa finka ko mo se ko amaka yele sevens se ka ko va go fo o le asa lua sila tu tamata ala me se fo yo ta pena nga wa le vonga a maka ko le nginga ale sunga de fea nga Eu que estou foi o lewa ta pena fo ia eu ia ma o asali ta pena no fo le au ta to tu me se fo ile o fia tu le ne ta o tele ta misanga le a lo tu ia le ta to Manu Samoa sense ia le foi mai tau tu o to tele la fo ia la to mai le la tau sanga ma tu ia e to titi ni si o tama fo le o fai una mo la to no ia wane o tu la le Oceania Sevens le su e la no mo le Olympic Toleafoa I ke lo fa mo o la nga le o le qualify lo le sa ke lo le o ko la nga mo ya na ba pe vui ya to sa fa ma ni ma na ko o le I kom fai wai o la la voli uma I o le ka ko vai o mi si le kiki me ka ko me le I kamisa nga nga failing o ko making qualify no ia ke lo la ko ngone ia ka kung fu la ko ka penga mo yang la ko lo ia la ko le mission le la o fa ia o fa ia nga ia fa mo fa kam ka ko kung fu la ka penga ma mo yo fo ia fa na ia le mafuanga ma le la ko mele fa mo ia ma au ma lo fa o le lisi na sa mo si mai o le tanto au to as fumar fale le ofili mo le tanto balanga tule I le fa ngor vai so dei numero chansi ka peteni foi le o sunga ia va sa afasua ia numero lua sunga ia bola eti Alessandra Slater now afasua e sa mai le kala por tolo tamauli wa mai foi le o le fa fonga bel marola juru sa kala por tamauli mai sa longa afio anga sa le la valu sa longa Paul eti Alessandra Slater o ior kapteni lango mai le lauli Lions ia o fio anga o la lo malava malauli o le sunga ia po scan tasi le tato vice captains foi mai le fio mo kala po mo ta mai le fio mo ta malano mo tele sela vai mo tu o petia mai kala po si umu fio ango si umu male au va sunga ia Levi po Levi Milford mai le kala po Mary St Joseph's fio ango lo to fanga ma fale la tai
Tau no niu le vaia mai le kalapu sa fotu a fio anga o fasito tai ma vailu tai. BJ Lima o le alo fo ile o le tatu faya onga mai le kalapu Mary St. Joseph a fio anga le tongo sapunawa ma fale la tai. Elisabeth alo vipo tamauli mai sale lolonga ia a fio anga sale eula ia me se fo o sale lolonga. Sunga te fono se Neo Davita mai le fio kalapu le Pia Maroons a fio anga o le vi sale moa ma sa fotu. O le se tatu sui o sunga ya wha maoni Junior Lalomilo. Kalapu Mary St. Joseph ia a fio anga o fale wha ma sa fotu. Wha fo i faladiko, kalapu le Tasi fio anga loto pu ma sale lesi. O le sunga ia pela sio Samuelu ni ula kalapu le Tasi fio anga o vailoa ia le ipata wha pea loto pu Le se tatu sui foile foule o va ia tuoi o sao mai le tatu au sunga malakesi ma se fau kalapu le Tasi. Fio anga o malai lama loto pu matamatang. Ia male sunga ia va fau ese a pelu maliko. Superstar fo ile o le tatu 7 se le la player of the tournament. Ia mai le kalapu le Tasi a fio anga o lufi ma loto pu ia mari tātou pūlenga sunga whaia onga whaurulu ia me se fore sui whaia onga ia mari tātou team antoa o le kākou kai ko fiku lea mo le sa ilinga e le ngata o le talonga le Oceanias a o le tātou qualifya ai se whaku sau tala i o lufi na ngalo Aumua ma ngai ke le luwa kukoi fo i markamare o wafau esi Moni le tātou le o le pōringa nā le sa e tātou ina wa Pio vole wa tuo no o kuia no e tumi fa kuia pe tai lo to e agina mai mo to filia le tato wa fa ya onga ya le usole ya va fa wis tu la le mo tato au mana ia mo fia ya e sei no con kala ke ka lo si ya no mo no tai ta lan con kala ka ko ai se va no con kala ke me fa no release me so ka lo in ka ko sene so le mo le po fa kai fo i ina lo fo ya va fo si ya nga ka fo nga li uni pe fa ngi na ka lo o la flexible ma la u me so ka ya sa mo ya me se fo i le fo ya mu ya mo ko fi ya fo yo long ka ko winga fo yo le al wal o majority la go le au le ka ke va i o le ko ya o le au le o le au vivi ya ko le au loco sato va i ya e paul mia ya kapo ia ma ka kong foi ma ia fa mo o alfan o le si sui le o te vai tu le o te sa e le o se sui fo o kama tu ai pe ia ma le lua ma le fa pe tolu tau sanga e le to e pia lava le tama le international ai sa ta alo lava tonu o le sunga ia e se peta lo fi po mai tama uli sa longa o players le e o te foi te do si le fia o le mema nei ma tau tira talo le tama lesa ia ili temi e le nganta o lona tino e sawa fo e ma faingo nga kavainga positions fo le fainga sa le backline a o le fafita ulia le fe ngai marka ko 7 si tau sanga o tuana ia tu o nka ko kama voi ka o pomo ri nka ko kama maua lunga e so so ale o to vai to sa ia le sunga le sepeta a Toleafoa e ka ko voi o mo vi fe nga wenga fa yao ia le ngata foi ngau mo foi fai mo ia ngai kausanga ia nga o se foi la kali ia se peta ia ka kong foi o fai foi nga ia nga wenga ka penga wa ka ki lo po nga yengi intuis foi po i mangwanga mi me va penga ia ki lo ki mingi lo sau ia o le tūlanga le uwa e tua whai nā toi foi mai e pe ona e tāua e bua tau sanga pe ia e foi nisi tūlanga foi le ngata foi lavea o ini manua sa o le si fo i tu o tūlanga le amio ia wai e tāua tele tūlanga na e le whape hoi ona e whatau tele le tūlanga le mamlama tamata alo i avanoa le lei mavanoa ta ua e pikilo e whaiao po le tautua fitu po sulima ia e manatua le lei o la wai e tau avea e le ngata le atunu a lo ainga o lo matua Ioi, ua pe o le tūlanga ana le fo i mo mauto le fo o se whamanatu fo le i alo fou ma tamane le uofiatu. Tautua ngā malato. Le amio, wae, pe o resi nā mea tau le luatau sama o inga ofisiringi rola ia lea. E le whawhita au, a tūlanga le. Ta tau au na e ofi.
ia e tu mau ngoi lava o le ale umi ai awane e latu nei au tai au toi toi vese wa ele mo ele no mafuama pela ole tuna e sele tango tele ia e latu tono le o le sifuru lima po te tofitu ia e makua alua ia o le ala vale umi e ke ai ka o ke a wongi kasile le pikinga we ai uma ngi kaya ma lo fa tai o le siva ngana le vo te vai tuai i le tulanga ma le tino mai o le alo le sunga il fia onga ia friendly ma ia ona ole tamare la wa vai tu fo ia te ia le tulanga le height ia ma le mobility fo le ma le flexible ma faina sa wiluma lui tua ma tulanga fo pena le te vai tu ma na ia ila utu tilo tino ia wata ave le tatu au te mire o le la o mix up mo work con le combinations fo le o le experience ia ma le height ma tatu tino wa pe orka ku fa fika au dia le o le wakau ma te le tatu in order fo le mo le tatu powerhouse tulanga le talonga le tu tau tata mai le tatu tau mo fainga le ia wa o tu paile vai mo le o le tamu sanga te tofitu ia lo no winga pe o le tata mai o le ua fata mo o le fa fo ko ringi ka ko fiku o mo ia o turanga na wa e tango tele le lava no mafuta ma lama fo ia tamta alo ma lama ila to i le turanga le mana o fa ia o ngai nei ta alo ia fa pena fo ona ai lo a misa minute to fitu ia ma lama le tamta alo to ia ta alo mesi mirror combination wa a ko male au lo le ko nga lue ma lo fa tai o le fo wa va ia tu ta pena fo ma le tato te to fitu ta mai ta e wa vai tu ia le tato manusina ta mai ta i te to fitu ia le la tu vai tu sole e fai kula u kalari io o le tato o fai o fai o ka o fai o ka ku ko fiku le tu la nga eu te tau vai tu i le ai o hai le fai o ka ku sevens o la u le fa fasili mo no fa fasili asiata o motino le o le fai o ngor tato te to fitu le manusina Ei mana I fatu le ngata ai rupo ta o tau mo se fa mo ngo ka fa o le te va ia tu le tare tu mai le fa ma vaenga o le tu mai ia le fai pule ia langa pe ia o pod members pe are o foi mai male fionga ia mal to fa na mulo ulu le sai o I le talonga li pulalang sa miliota ia mi se foi la ia o le ana Ronnie Posini ia ma le peia o le tō whaseu manu leu te vai toi le tū mai fo I le hanta lea. Ia ma le tātou au lea, a le tātou te tō fitu a le manu sina. Me mongi ai ko le mamlam kele po I le le manu sina. Kele po ai whai aonga o ai le ofisa o ai kanka o ai ia e pawal me le voi lo leo whakasino ka ko seves le peli mo. So pawal me ia mongi ai le kaka. E pe ia nga foi ama ka ko lango na fone a nga fa u mai ka penga le o maso makai mi foi le ko nga ngi me nga ngo pe just pin paros turme we go there for purpose ko ke malo ko stem ko for I vole nka ko fai nga nga me va pe ia e awal me ia mangia kam fai foi ala o non sina ala aule ka ko I mo le ka ko selis au amulia ia ka kong ke le alfa mo mo yanga voi ma ka ko au o me ka voi qualify Olympics wa ia ka kong ngai no I o ka ko skula ma se me o pinge me ka ko na fa lo ia no pinge o mai fiki ia le ai mo le va mo le ko ke maro voi a fiki ke ko sa o le stulanga se ta fa po tu pe ona ma wa tu ia au ia e tamo I tanto union fatao ina ia le tupane o tamata tau tele a fa pe o le lo fatao I foi tapenanga ma tula foi va inga le foi o tamata ta alo e se fatao ina tulanga le wa e tele foi le tele foi le level le wo ye le la kapia tamata temine me se la vai tu fa fun tu pena a fa pe la o le ai oni tatou fo le ave nai alo tamai tai vona na fatau ai matua tau la vai tatou uni la kapi ona matua develop le ia le la kapia ali tu pa tamai ta ia po alo tamai tai tatou ona wa matua ta o tele mo runga tele la wa o ia titilo
Malo fa tato fa ya onga le ua tu ida mai lona sua fa le fionga I le ngafitasi fui mono au matangi sa panipo mare. O le tato fa ya onga le team manager po le jaita I malanga tau ili Larissa Fong. Ma lesi vaenga o le tato lango ia fa ya onga tu lango nisi o to mai ma anga va wale au. Ia sunga ia tai malelangi Elvira Lam ia fa pe fo ila le tato strength and conditioning coach o le sunga ia Orion Kyle. Po Orion Kyle. Le ua tu mai lunga o la tu swafa. Yeah, all the best. Ta manu ele tu tau mo fainga fo il fa ngole diva yeso. Ai mai se lava le alo atu le tato te to fitu. Manu Samoa yali. Ia ina ia boxo tato o vanoa I le tau mo fainga o le Olimpeka. Mo se taimi mo mua maualunga lo tantununga mo lo fatuatuanga matua mafai le ona ausia ia el tatu o le si vaenga nei to minuto to tira tu malolonga o ma fu forward kama fu ile saka alo le tatu Manu Samoa stamale o Melford o foi ngo le o foi McFarlane Tasi la tu ainga sai se mo no pele o mo wa sunga vangoa le sevens foi ma tu langa va pena fa tole man dei ia yo le ta alo le foi ia lo le tu al tu inga umi foi na je lo mo mi sunga ia Brian man la tu tatu ti to fitu au mo tu no le sa ia mo ia foi le mo tama ia McFarlane il était au fitu ia o peo ina na fitu le no ia mo mo to lo foi le no ile sulima le Manu Samoa e tau te le tūlanga le ua sauno o le mga umia fōle o le maurunga ma le haito o wā ia le tāronga ne tato fitu line out alo ia o le sirisira mai lana le tātou au le manusina ioi o le aka ke va ia ku ia I le au le manusina o le aia foi mai lato o lato waian telen ta alo sulima le foi ia toi au mai le foi ia fa o ngai na le tātou wa taito fitu ai o la officially fai le sila mai fo ia o result ia po unga ia na ia talonga se tato au sulima le tau fainga wala ngo le manguia e le fa wo wino le tamu sanga le o le ua tien le ka ko mai tau fainga le wa tato result ia sai tato fai ina ia America tato toi malolo ia pani ia ma toi malolo ia South Africa ia ai le fai ti ai le nga fa afte tau whainga nei aro fo I matama I tae o si o tātou tunu o ele whaingo fi. Ai tātou tere I atu le malolonga. Ale uwa vai atu I tātou au le manusina, mese fo tau whainga le tātou fitu o le Manu Samoa. O lau whesili e fia whai atu, ai tātou tere I toi fo I mai. O le ale isi si ke pūle ala aso so o ia. Mai kau ma whainga le manusina le ua le manuia, tātou Manu Samoa. Le ale isi si ke pūle ala kako wanga ia. Pea mai ai tātou malolonga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. E wawetau nu'ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture
that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with DIGICEL. E fia le Pacificezy e whailoa atu lana whapitoa e whase fulu whailoa tupe tai lua se lau tāla ko sau nia mo le masina a tō November. E se fulu whailoa e se ina i aso tō na i o vai aso te tasi. Awane ngalo download ma whao ngā le Pacificezy app I lau telefoni e whewai. Ma lafua i au tupe whamomori e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tau sa ili fo se lala. E wha sau ina ilo taimi ai mai se wa taua tāle penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tāla te tongi pe a whao ngā ina le Pacificezy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo tupe wha moli e whaongai nei le telefoni. Ai ngā whaapitoa. Mo disa whaamtalanga wala au le telefoni o Valsalau o Tasi Ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o laupa anga mo tupe whaamomoli Samoa. Ia, malolo le sai Samoa, toi te liu bai le whai unga fo i o le tātou prokalami o le sports Talanoa le Vaega o le viafi. Ia, ma le whiunga Toleafoa, me se fo le whiunga ia Aumua, lunga o le BluTV, me se fo I ia o le au unanga a le NUS TV Channel 8 i le Vaega o le viafi. Tātou Talanoa mai tūlanga ua ta oto I ai whai unga o tau mawhainga o le nei tau sanga I tātou laka pi Samoa. Manusina, ua le manuia o na whaiva. Le ua le whaaua winga I le tournament o lo whai nei, o na o result. Manu Samoa, sfulmarima, palasi mai fo I tūlanga o ta'alonga I pool games, le eise ta'alonga se tātou le qualify ai fo. Ia, wa pea la ua ka koe ka amiro koe, ska kua vangoa mo le si fo I World Cup. O le fisiri kula I maile na ufaya a Aumua ma Toleafoa. What's next? Afa perkangia. Where to from here? Ai e whawhiwhea ngā kā kōkua e sikepu, se sikepu. O le a se kali o ringai mea. O le a soru o whina ngaro tātou amatamata mai ai. Wa e whamai e Talanoa results, wa o kalaia kama le whamai results speaks. O tātou results le o tātou mai ai. Ia, uputu sa atu lolo whawhanga maua na tunu. E le o lea na mo o iai. E amata mai soru o whina ngaro tātou Talanoa i le Vaega. O le hale sika ko movie ruma. Whawhenga whaaharu ruma mo kūrei ruma ka kawale. Tā ua le whawsili Asiata. O le ua e whai mai nei la fo lea where from here? Nowhere. Ia wala tō. O tau te whisili tūlanga na. E le lopo whelo e anga I ana I le. Aua e ala na whai atu le tali. E tātou tau tilo fo lea I le whawhaile le ina le tālonga I tono Samoa. O le ale kua I ngā o hapo kalame mo le developing o le kālonga I Samoa. Pe an whatu fo I nisio tātou po kalame o tona iatu. E sa mātou a tino fo ai. E le whatau anga vane fo I le malosi mo le fia ma nau ta I ngā alam whanau Samoa I le tālonga. E ai fo I mai lava tātou yuni. I la tō fo lo o tono le tātou yuni. I le whaata pena ina le walamu whanau o le whaalo ina fo le tā pena oa ia tamisanga. I le ngata I tono tamisanga I Samoa ala tau I kalapu ma onga mtulanga pena. Ia ase I o fo ia ina maua wanoa I nungo o le au tele o tātou tunu, le Manu Samoa, o pe le au tūna o le nau ta inga alam whanau e fita alo tālonga ne, o le fio o lunga le. I le si fo I le fo le wha tamisanga lala. Ia o le fisili la. O ani po kalame o whata atia mang po kalame atina e le tālonga I tono o tātou tunu o le tātou lakapiuni. E pe o le fisili na o le tūra ina ia tia ula tōu. Malo whakatei Toleafoa, aso whina ngalo. Ia kia oai I rolongona ma me kaunga whai. O le whakau makulu woka, pa o la kapia lorang, ia kulanga fisao I kaunga whai a kako Manu Samoa. O kaunga whai se review, complete full review o kako Samoa game. Ia makua kilo le I kulanga o le mesa iai, le mele o iai, ma le anga I luma. I kai mea ngei.
I really like maka ia feel war CEO foi le Australia ia ka mga feel war ngau sila fia sa mo mala tino foi sa kapkengi ia le walapi sa ka ia le wo ka man meo ia lo o ia lo CEO lenga mele World Cup sa lo face le music face le kongu face le media facility kali menga kopu la me fale ko ngori uni Australia o kulanga me ka nga lue moranga i lua ele alo ku nga ka ko ngoi mga omi le me ko vole ka ngo fai le uni la piesa mo ko mai face mai facility kali il ku wa ale fai al mele ia le la ka ko ke nga foi ko o lisi boka ia ale foi o ke ko ai ka pe nga me mo ke le a pe ngo fa ko nga me fai o complete full review ka sa mo rock kilo mai me uma vai ma waki ma kai ku me fale kong me ka ko ke ma nga ido me le fai even ka nga kale official kong le ka kale nga lu nga yang ka kal ngo ma va ku sa fam kala va pengi ma ka kong vo yo la ngona vo la se la ngol au le kong ile se au ngai ka nga mai wal kala le ngal kala ngo ora me fai o sila o la wala fai nga sui ava pe mfinga sui ia wa ave ko ngi kanga kanga ko ngi o is ia e va vengo se pa pe la more free ride alu ngo for VIP World Cup me va te e falangi ole vai ai o for kulanga ole mari ole mari voi mai ke vek sa wa ia o kulanga voi ole mari ai o kaulong fesinga alu ngo se me ka ngo fa en ka ke lo fa ia lo fa na wala ko ka ma makengi le kalngo ngi for mamsina. There's nothing, ole we mo kana le manga e fai la ka pia king. Ala me fa felang fai. E kongo kusa ia ka au kama ma au kengi. Alu ka fekula kole. E va vea kunga World Cup ka ko kengi pe a fai le. I lo oli. Winga la fam kalanga pe winga o la ia manga ku foi ma lo la ngona. Wa ka ke mingi o ka penga ma fai ma sui lo. Ma vese kanga kama sui kanga fo ka nga lului ma lo fa tai Toleafoa Aumua ole wo sa no Toleafoa tu langa le fai se review le wo ta o Toleafoa ia le ni pi fo le Australia mani si ko yo i la to sa ta alo tu la i mai to finga ia tu sa la ole fa to foto atu pu mele Australia ata tu ele tu pu au le va na ngani tu por kala mene ta tu I tu la ele va peta fata te se tu se me la o le vona ma to lo tu langa le fe ngai marta tu in la pi a me se fo ile ngata o le fa maoni fo o tato i la to lo tono le in la pi ai le o le na mai tam ta alo le ona tongi alum fa na u tu la mai tu langa fa ya ngam tu langa fa pena le o le na vai fo i la kapia a tamata Pela le wata ua to la fer tu langa le review. Ia, o le fatua la tupulo ia fafita li tonu fo tele ne Australia. Ni sia tunu. Pe fo la fiti, o le fo wata no bo fiti te mine la to fa ya onga le wo yinde. O lo ia la fafita ulia i tonu o le lau fiti la to. O tauna avese. Ia nga i to fa le au. O le si tu langa e sa o le langa. Pe a tulanga la wita tu Samoa fa fento e fai wa sina tulanga o tau no titulu ta ia Samoa fa le facilities ya wa le fai no ta longa ina im fai ona fia o tu ia au tele ne ta alo mo Samoa wa le to nga fatia fo e ta tu tulanga la wo ye le fai ngala ye ne ia wa mo fo le fia tangata e tapua ima lango ta tu la pi ai sa ofisi Yo tali ai tangata fa o le veteri na ila uri ina i tono le la fo o tatau ona fa se tuanga fa se malo longa wa le meli pe ola yo fo le la uri fo ye ka afa pe ola fa fonga me tat pokalan le mai mo mai a one to ele tu mama ina wa ele sila sanga tau no fai ia ola tau no titil ola te ia telo tamatuai enta ina ia fa leo fo ile unir pela la tu langa le o nau e mato to ina ia o taua na ave ese lo le tato unir pile e tangata lo ton fa si tuanga ai
ia toe o mai ni tangata foi le e a fie lo me ale ngo ko pole inga wo por kiki ko le la pi Le na tonu. e ko ale ngo pole ai back in the days ke mi nga ve se ia la uli elen kwai elen was a businessman e ke mi nga ia o ke le mai ala makanga ngore kiki mai aka ko singe ia ko inga pio ia nga kam foi mai ma ko kongi pe nga foi pre fi milion ale o le ro pi ni ia elen kwai me va pena ya le vung maliwa ko me lisa ma 4 milion ko se songi alu ngala fam kalanga foi lo ko pole ngale i kulanga le mele o le mai por kiki ko langa e mix lo por kiki ma ke pela me lo wingi e ila ngona foi le e ke le ke le mele fa La tonu. ke la kapi ai fai le mele ke manga wa e fai le au ka ko vai ai ya ke aula ia e lo ko sa lo fai fai ngi a kulanga me ka fa le sen menga o ese o kole por kiki o ese kaki ala kapi le ke le alum pa nau wa ia ko mai ia i stila fia e ko fai ia me Tolu se fulu tausanga. Ai jere isa unoa Aumua. Tolu se fulu tausanga talua na ngata ita tau se tau whainga i se finals o se World Cup. Orko kaimi. Ngata ai. Ele whapela tate whai atu a mea o se whapito manuia. Tasi Arfesiti. Ai se ua le koe mawhai ai ngaka koe au sia le tūlanga. E o ofo ingi ka alonga mata ina o se pool games. Ua matua le ioe. Te loa na o le atata me o le lua fisu tasi na manai ala fo ina ia au te lo le effort lava ia to tasi o le whaia onga. O ke pipi ike le lau saunoanga le na saunoa nei Toleafoa. Mai it's about time for ye eli koe kauwhio fiangi kala e mawhai o na whaleo le melea. Au vai ok nei le akalenga mai uputu sawa au vai tu le tale na le na au mai lungo le manusina fa ma vainga malai va le pe fente tu fo le tale se I fai tu ia le wing ola utala. Mai kanga ka Samoa o mala tale uto si mai mai kanga ka Samoa o mai va vai le akalenga. E kasi ale picture au mai ruma po o le fe au lai mo moli mai. O sui fai pule o le HRPP po o ngi kanga ka porkiki. Lai fa ma vai mai le manusina. E a mulia malama mangi kangaka o ngi board members o ngi au mangi kofinga. What you see is what you get. Ile so fuanga nei markiro kiro. E mana tua foila. Wa avea fefinga wa inga ale fast ma le HRPP ma le faafainga kanga o eso isi faafainga kanga o mai o isi. O lea ua alua ia ma faafinga o ngore ngai makau. Ma avea ma vaenga. E peye whaonga mai e ngisi o loo sau whawhai ko ngui. Tu loo whawhanga maua le tunu. E peye whai peua a makanga la ko ka aloa I le mea lea. A lea lava e ngofo le tunu. E me se voi o tau tamatua I matulanga. Ma lape ai kau mo whai ngar ka kou Manu Samoa. Ia te aula. Ma o te Talanoa sao ma o Talanoa ma mai le whapea. O ese ia le au porokiki. A pe a kou maali lie mai. O ese. Simple as that. O le mea e wale e ingi ka ngaka e mwhainga koe whaia ngaruenga. A ua kou toe I ina, upu tō sa, ua tō mātutua. Ioe, a kou avea la, ia le porokiki, o kou pisingisi, o ua kou male ua o le laka pia Samoa, a e whawhawhea isi mautangata e tele ma tele. E fo ila utala I le e saunoa ngā whalea tale toa. Mawhai ko inga oka se ko mai whaipele e ngare ngofo mai a. A o le o whafua ele, ia masese o fia mangao, pei mai se kupele. A o le sao whawhai nei tangata, o le fo I e te lua fio mai, to a tele tamatuai le Manu Samoa. O lo o iai le sosia ka mau a inga I mawhauwhaunga, ma skills. E o e whaira ngaruanga lea. A o le maua mai a matawawai aku. Corporate box mai ai oi ta longa mua o le ia matulanga fa pena foi le e le o mea e ngei le mafua inga mo musu isi o ese le anga pele le ka kau mafainga ska ko au kuro le popole ia ilanga u mau mai le Manu Samoa ai moia ia e maru e peila na tau fai tu la o fa so hai le vaenga o nei le te mine ne o fa ali fo rufina ngalo o la ka va ai langa ua matua polo kikia a tō haare tātou au. Ona o tō whinga ma whaalanginga o ka ngaka ia wo mai e sau whawhai ai.
ia mavanga vangai fai unga fai ai se toi fa foi mela la fa sili e lua fionga Toleafoa ma Aumua ia i pea mai foi da mai kau fa pea mai ia ore me ale ku mai now se fa tu la ofisili ese mai le lua tautua i to tono le malai taimi o le taalonga ma le tautua i no le Manu Samoa o a ngisi vae nga la walunga ya fu ai ona totoro o loto ile aule ngai ale kungu e ke rua tapisa i pea e o isi tamatuai e le le taulongolongo. I le lua soifuanga tautua i le tunu e ala le lakpi. Wa tamelo fionga a Toleafoa. Ia, Samoa, ia a kongo foi, siaka foi Aumua. A kongo e mai fui le wako sa whamkala. O le mea ringa, skeipu isa ngo menu sa ia Aumua. I se kangaka. Ko foi kangaka malanga ia wa ai, malanga ia langona. A wa wai. Ia ngau kakaalo mai i Samoa o kaalo mai kalapo moka i o kilo ngai lo ako tofu sale sa dir mai o ka kilo kam ka vai la ka piva i Samoa ma ka kilo i ai piki mai ai ma wala winga fo i au le tuno mai al kai min nga ma wa vai pe o le ka walunga e sel ma walunga e mo i le kupe le ngi me ai pe o vea o ka wa veinga ia le swafa o Samoa ia ka ia o ke minga kwa sulu iwa lo sulu la ke le kiki ai nga ka ua me ke nga kai o minga nga ka ia kai pia me vai wa la o ka pinga nga as a player ko lengi fa un extra so me ke lu le ngai mangiangi lunga la kala nga fa nga me fa kinga inga fa polonga lo kingo o ngo lo vala winga le langa o kaalo ia umal ke minga o kaalo ai o kaalo i kalapu ia pikia ule au na Samoa ia le mo Samoa muliangi sa ia umal ful mo kupka sang ko fa nga ko ko ku kon kasensia ke lo po fiaf ke le voi sacrifice lo ai ke le foi menga mo mai kon kala ke fa fo me va penga ai kasi volo kama fa se o foi ai ngai Samoa nga ka yo matua ao ma ko ai i malo fia ka ku ai Samoa e me la nga ke o au sacrifices nga ka ngai fai mai ke yo me ke mi le me se me o regret ya ma lo fa kai le to lo mo pelo ola malo mala ia nga sa wela ia malo lo me la kapi o so lo fali the first recognized IIP referee Pacifica ko le ngo lo fali sa ngi sila alu le ini Commonwealth me lo fali e ma me fi ngau ole e lo fi ngau mo lo wa ku kau i swafa mamalu ale male mo le malo si ma ko yo mai e mi so walu ma ko yo ma wai a pelu fa fo me le uso ia le mai ava stand to malatai ma ko develop la kapi usu kaya o po le mo le mau mai ia ngai matinam ta ma fa ia o nga foi ma ja usu kaya o ka le po la inga la so a ko fa develop ma la kapi ma ngau ese o la kapi ne mo mai ala 40 te lemi al sanga la ko umangi sawa ya le lise o kame ngala ka kilo ma mau ama ngi alo ngim fana mo kon kala ke o e ko fo ia kwal se ngi man mangi ai Samoa se nga luenga ma se ka ku ine nga kala nga ya lu kal ma manga fai men e sau fai me so vai ta lau mai lu mai e alo wai o langona o mai la ke mini e ma fakia le loko ma le nga e vai ya ku kanga ka ko fa pa ole ma fai il ku langa le mea e se langona lai ile o alu sa o le ka ku mo Samoa pe folong sa ngoia ia vole ata fakas isen mang al fia mai la ngona na a fia mai foi ma ke la ngona mai foi ma e fa penga so ka yo la ngona o kanga kang ave kong war ka ku mo le ten Haftai ya Toleafoa Aumua la so fina ia na o sa no Toleafoa tem sa lo fo ele tau fa i lo fo tu langa na i te mi foi sa ele au le tu o no ta ingana o le fo tu le ma sa fa mo la va il ta po ingala tu mi se ta mama tina ma tu o le me fo pito silina le fa ta ro na ngano ya ta una to ia pe yang ta to sua fo i nei me o pa ele ma fa na ngano ya ta una to le tele no alo mo fa na una iti ile mo na no ta lo to la nei
ia una ko ki kilo ola fa fe a nei se fe le nei a inga E tupe a mai. tupe a mai mo le uni ka pia sa mo le man sam a e se me ave o ka fa ngo ai na a tangi no loto au ti tilo tule ya lo mo fa na ula tunu e fai o la e fitangi si le fi a ai le lava au fa mo e a inga ia le tangi atole ale uni ka pia i wil pa elo manei tulanga pini e na e se le mfaina te e te wa i tati ia nga le olanga talo na to yo se awala fo fi o fo tu se nga luenga mo o ta tangata le fa no nga sili ana langa wa ala fo lana ma tau te tala tulanga lana na mai ai mata al tupu me ia ma o ti tiro fo i ma mata i tulanga nei me o e alu fo li wil pa elo la to sa vai o fa tu fo i ma ia tau fai fo si vesi fo la to wi tulanga fo o le tulanga le fa maon ia e le pe va tu wa ia o le tarsa wa o le tua ni fo tu li manu le o le yungi o nei tangat tu o le ke kau kala me o me ni tarsa wa le fo ina fa pe mai le to filia ma le to e lo le nganga na ta pe le ko ye le au ala ka ke fai le me ka kalngosa o te tu mo tamata e fo ni si tulanga fo ye le silfia tunu e tau vai foi funga va foi mal kapteni naso ya le paritel ono fina ngani a me se foi la tulanga foi na mata ta foi ole au tu no pena ono ole o fina wina mato nei tulanga foi na le tono le ole ni pi ya foi me le som talanga ole no u mau ni na ya so talu ai foi le te le lo po le ale le aso ma le safa talanoa foi le ni tai fono tatu nga pipo kala mela le mai Australia ya ele to posi lo walanga ele lo tele au ya le ngari le tole Australia le sa ta u mai ai na le to e ave sei na mai la le o le au le Manu Samoa mai le company le Manu Samoa limited o lo sa no ai la le tai fono fo le o tele tu pele uni wan wa ele ngata na ele infairanta ele company le o sa onga na ya malisi tulang wole to e wo fa tau e palangi la o ma o tonu ala ma fiona feswa le ya fesola e va inga mate ya ona talwai o le wa failangi fo la ngale ale uso ma ua le sa ma mun mauna le telefonia tua se microphone ia atonu fo ia fa pe o le sa no fa pe o lo inia se microphone e ma fai fo ni tatu sa i ma toi fo e ma fisili ngia tulanga na le na toi fa fo ile au wa ole o tulang sa wa o tal no toi sa vilia tule ia se microphone ia ma ta sang ma fo tunga mala o te o atu ile weekend le sa ia ma o le vili mata malo e fa manino matulanga o le ua le fia le uni la kapi ono fa mai wo fa tau le au ale Manu Samoa le palan ai le nganga na sa fa mai se ma ko fe le nganga na na la no o atu ono o mana o mia Samoa le uni la kapi ia tulanga so swani tau selin ia pe la tulanga lana o le ai manager ai se tatu sa ili pe mo atu se avano i se ma ko fe se toi fa manino sa o mai ale mafuanga wale na toi ave se fe nga le ale Manu Samoa le mal le uni la kapia Samoa yo e o tulanga lana le o te ya ola toi ya wa afa pe fu na le te wa lo fa mai o fe mo i ni o mam tu pena le te fo ya la i tu malo wa langa sa vili tu yo tu malo ma tu fono ili atu tu ule speaker e tu inga mala i moto tu inga mala ia matu tano mata malo o le ala ye elo ye ni o fa mo el pine o le sa tu Talanoa ele mfai wena fa tu se tala ta ma mo ngia le ma ko ngia i pelu ngala o kala o i le porkiki fa inga fa i kan kol porkiki alu kanaka i le nganga le ka pi sa le manga o merkangi mai o place Manu Samoa e fi nga o ka po fi milking o ia o ka ko voti la lo nele ngo foi pe ka ko la ni ka ko kilo la menga ia fesilia makali ka ko samo ile me ile fe ka wi ke le o kamaka alo e men manga ko e fi nga o le yungi nga inu
Ale va pe fai le yungi le me ia ka ia ko ka maki le me mang me nga fa ko le fam kala fa inka e fai ka nga ka le o nganga i la kapi mai lo la kapi le la mai mo ni le sau no nga fale tele to fa te ngale no na au mai o le ko le au le fusu fai ia fai ia konguma malote por kala me ia fa te nga fo le to le au le la kapi ma tu la fa pe okay, ingkara si kelen bede ti sau no ye lau fionga Aumua te lo foi ile anga i luma. E ma nga ia foi le sila fia sa mo ngai mea. O le ubumoni. Le anga e peio mele ye a sawa fio marka kai fongo ma ila ko fai mai le kala. Ia a o le tau te se e mo tau na tu itino ma tu langa fa pena. Le anga i foi video le e o le foi ka alo Manu Samoa le nga e le tau le to lo wina. O le tele o lato video e au nga tasi uma pe o le mele ko ke e kusia le lima nga i ko kongu ile lau afonu o ko kongu ai o le mafu mai ia te au la vaia e to e fo ia la tai tala ile vaenga le sa tatou Talanoa ina inisio prokala me mo atu a fai o le mafu anga na a mia ia le na pale mia mo e au mai ko kongu le e fai ma whaaka maa po re kai fongo re ngā fu i kai mi. O ngā okupi, fai, are maa lo e fiso soangi ai. Fai la le ngā mo re maa lo re o fai re kai mingi. O re mea sao, pe e ui e tia ue le e sao rufu e sao ai le au. Ai a fai o re ai kia ngā fai inga i a mai se fiso soangi a kele are maa lo wa o tātou wa tunu la iti tua i le maa lo. O le ala me wole mai e le fionga le sao whapiko. Ai fa me ese ia le o malanga ia kai misa pale mia. Ai a mai la ito tonu I ina ia maua ia le va no tutusa le. Ai le ngai finga ka. O fai finga nga malo e lua. O fa finga o koi makulanga kai kai ngai. Ai e ta maua lo umana tu vai Aumua ma Toleafoa le vetua se le no fa. O mo fo marka po kana me neve. E ka maua lo ukarikonga. E ka kaunga o ese la porkiki. E ka kaunga o ese. Alu tulo alu ese kai fongo o langa olae o le fai pule le pa o ese mai ia e o foi le preskengi io e peke malolo a foi o er kaka porki vai le lo ia rungo le lumanga I peke ko kamo e mai foi fa san le anga live alu ese e o isi por mempa ie ta o fai pule o ese e o ai mingiska laiko al fast makulanga ila tofo ila to no report o ese o ese live le ai koe la tu ia to atele male no o winga ngara kala ile fa pe fa pito fo yang ile JPP mea tau porkiki please live o ese male yungi ioi wala vale le kulanga fo ile le fa porkiki ko ke faia e wailanga e tu maulo lo ta fi mo ta tonu a fai e ke sa ungi Aumua po Toleafoa e ke run se paroka a oi o se CEO o se makanga ruenga malo me mua resign o ia inga ngai mfai ngai e ke fa ma vai malau ngaruenga ngai lo le fai ala le me fai e e avera kula fongo o laisi are le o la kula fongo le ya ma tu leva no ai ni lua finangalo fai o ile o tato program ya pafta ya tu asiata mana tele tulanga le tonu fo ile ngatai o la fa wa per tanto wa fatata no ya wa lava le sila manino ma sila mai mo sa no a me se fo tu la mai o tulanga ya ta hola toia a fa pe alo fo ya tulanga po ai fo yu solo tu la mai to fine na matuta alo me se fo ila to ro fa ya un tulanga anu fo o tano sa ai o fo te mi fa ya fa pe alo fo le o le taula o fa mo ma o le la volta no fa le uso ye ale fie fo yo uso ni ala tata no sa o no le alofa ya fa se tuangalu ya tauna o fi mai ni o tulanga na tauna ye o fo to le yun yo o tulanga na tauna o tato ia mo ta fa mau malo ya tau ro mai so finangalo a Toleafoa pa te sa mo pa fo mai fo ile o kalanda ni ia fiafi ia mana tu me o vatu ia la ngona ia manguia ia la kapi ta no la kapi ia masamo makangolo la kapi pe o samo ma famo mo me se alum fana mana ile faia se me mo au makako po makongi mo samo mo lumana ia ma
alam whanau la Vaega Samoa. Ai alu mo whingo whi o ngā mea, i risi me kau whainka I fōl pokala, pia ala ka pi, kalangoa mai nge mea uma, you keep it simple. E whingo whi e whinga chief. So set your goal very simple, makalo le kua whamungia mai, e wame le tua mea uma I ke whakingo. Si Samoa whafoma. Ia, taurunga le proklame, o le sports salno nevanga, o le fiafi. Ia, o finangalo marangona I o le proklame. Ia, mati ai leanga I luma awa, ia la jina o ta'alonga tonsio tanto o tunu. E wise ngana wa pao papa. Ia, la fonga va tele le tau whafonga maua. Whaaftaisa moa le tau whafonga mai, me se fo le tanto wala ata TV, le NUS Channel 8, e le nevanga le fiafi, me se fo lungo le tanto, penga te whailangi ma le tanto proklame le BluTV. Toi tuli tau mai lona, whaupoponga I le vaisfou. Ai, more de fiafi, alofa tele atu, soifua mai manu.